بەێ جەمال سلااوش بۆ تا بێگومان چارەمین ساڕۆژە داگیرکردنە ئافرینێ گران لەسەر ئافرینیا و لەسەر تەڤایە کوردستانیان تێ لە هەرجیەکی ئافرینیە کوردێک دلسۆزێک ji بۆ خاک و نیشتیمانی هەبێ بە هەر ئاوایەکی بە هەر ڕەنگێکی پرۆتست دکە ئیرۆ ji بۆ ساڵە چارێ ئەف کۆما سڤیل یان خەلکێن بژن کوردستانیان لەوێ دەرێ گراوێ دەگرن پار ساڵ و پێرار ساڵ وەکی چادرێکێ تدبینێ بە ئالێن کوردستانê bi slogan bi xwestekên xwe dixwazin li vê derê peyamekê bigihînin dixwazin dengê xwe bigihînin Konsolosya Tirkiye li vir ya li Kolnê ku dengê wan heye ku ew nerazîne tiştê ku li Efrînê dibin zêdegaviyê ku dibin dagîrkiriya ku dibe bi her awayekî bi li vê derê kom dibin dengê xwe digihînin kolana Almanî xelkên bi giştî li vê derê ez dixwazim ji destpêkê ji ba kak Înayet dîko nivîskar û rojnamevan dest pê bikim kak Înayet ون هر سال دردکەون بڤی ئەوای ون پرۆتست دکەن لەبەر قۆنسڵخانە تورکیە ون دخوازن پەیامێک چاوە ببێژن سپاس دەستپێکێکێک هەوا ئەز داگرکەریە ئیرانێ ئەو ڕاکێڕین ئیرانی هاتن سەر کوردستان 24 ئەم بە گرانی پرۆتست دکن دوێژی کو ئەم وەک چالاکوانی سڤیل ساڵانە ئەف 4 ساڵین منە یعنی دو ڕۆژە سێ ڕۆژان تێن کۆنی خۆل vê derê ve digirin helwesta me vê derê rengekî aştiyane em dixwazin peyama xwe a mirovane bigihînin raya giştî û bigihînin rayedarên Tirkî ji vê derê ber Konsolosxana Tirkiye li vê derê em dibinê konê xwedane rojekê di dua em dimînin di sê şeva em li vê derê dimînin her wiha gelek carajî em dikevin birçîbûnê ji bo bikaribin em balê bikişînin ser êş û azarên ku îro li Kurdaxê dibin û ew guhartinên demografîk êkun ser destên van çeteyan bûne em bikaribin rawestînin nameyên xwe bigînin Almana bigînin dewletên Ewropî bigînin rêxistin û saziyên herî bilind yani ev jî em bixwe wek çalakvanên sivîlê em tu nirînên siyasî yan hizbî em ne derdora wê ne yani ji ber vê yekê jî em dibînin xelkê me hinek tên grupan dişên wek ana mîvarê me gelek hatûn gelek jî çûn yani namaya me ew e ku em karibin êş û azara Kurdaxiyan Efrînê bigînin deverên bilind. سپاس ez dixwazim eger derfet hebe kesekî din jî wergim keko slav ji bo we hûn jî hatine piştevaniyê bikin li vê derê peyama we çi ye hûn dixwazin peyamek çawa bidin keko سپاس شماره قناه 24 کوردستان 24 راستی جی ام جی ایرو وک همو سالک و حواله هاین کسی می کردین عفرینه کردین دیاسپورا هاتین جبو دادگر کردن عفرینه ام پروتستات کن و ام پیشگیری آوات کن جی چی کاری بکوید خدمت عملیات کردستان ده هر چهار پارچه کردستان ده ام وقت تفکرات سیاسی کردی وقت تایبات جی وقت پارتیای کیتی و انجمنان اجتماعی کردی ام پیشگیری آوات کسات کن و ام جی وک گویی دنگ خودن دنگ و ام وەکە گوتی ئەفکارێ های کوپێ ڕادبن هەر ساڵ ئەم پیرۆز دەکەن و ئەم پشگیری ئاواتکن و ئەم سەرکەفتنێ ملەتی کوڕ دەخوازن و ئەم دەولەتە ترک یا دادیرکەر ئافرینێ و هەموو باژار و دەڤەرێ مێن کوردی ئەم پرۆتستۆتکەن و ئەم شەرمەزار دەکەن جارێکە دیێم سپاسیاواتکن سپاسیا کەسێ پێڕابووینژی ئەم گەلکی سپاسیاواتکن سەرریکاری های پیرۆز و سەرکەفتنی ژواتڕاز gelek belêkek Înayetê çi bigota منê gotiba ji bo raya giştî ji bo Kurd û Kurdistanî bibînin ku ev kilîtê mala me ye malbata me ye ku îro çete tê de hîro bi cih war bûne ew kilîtê mal û malbata me ya ji Efrînê hatî ji min re ava ji Kurdaxê hatiye mala me yê kevin mala bapîrên me ev kilîte îro ez vê nîşanî we hemiya dikim nîşanî hemû Kurdistaniya dikim ji bo bizanibin êş û azara me Kurdaxiyan çi ye em kilîtê me re be ez ê radestî zarokê xwe jî bikim yani ev xewn xalê wê ji me re bibîne spas em beşdarî xwe helwesta wan jî derdên Kurda li her ciyekî yek derde serkeftin û saxiye ji wer dixwazim belê Cemal peyamên cuda piştgiriyên cuda ji her derî Kurdistanî tên ku piştevaniya wan bikin ji bo dema du roja ev çalakî jî berdewam dike belê spas bo te kawa spas bo kekê Înayet û hemû çalakvanên din